President Trump said that they're getting minerals as part of this deal. Tshisekedi doesn't have any mining site to So give. President Tshisekedi has no minerals to give to the He US. doesn't have it. He's a crook. Are you suggesting that President Tshisekedi is manipulating President Trump with minerals? This is what he's trying to do. Will it succeed? I don't know. Imboni TV. Ndagusuje kandi ngufurije byiza hano sori rya natandukanye tugoye kaze mu makuru agezwe muri aka kanya turi kuvugana nge nitwa Ajab Marashidi kumwe na Zeruba amakuru y'imisi. Amakuru ni meza meze neza dusuza abakunzi ba Imboni TV aho muri agiye hatandukanye ku isi hose. Tugiye kureba inkuru ya Rikoroje Tshisekedi yamaze kugurisha igihugu biri kugoroko n'abatari bakeya kubera yuko yakoze amabara yo gutanga ubutaka adafite mu nshingano zo kugenzura. Mu byukuri yahaye amabuye y'agaciro Amerika kugira ngo imufashe kwirukana ayuse M23 ku butaka bwa Kongo, ariko akora ibara ryo gutanga amabuye adafite mu nshingano, amabuye agenzurwa na FC M23. Ariko ninde wababwiye ko Tshisekedi adafite mu nshingano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Tugiye kureba uko bimeze, ariko kandi turi no kwibaza ese Amerika igiye kumanuka muri iki gihugu yirukane AFC M23 kubera amabuye y'agaciro? Ikaze katubirambura Zeruba tangira twinjizamo neza ubundi amabuye y'agaciro yatanze ari hehe ko biri kuvuga ko yahaye amabuye Amerika kandi adashoboye kuba yafite ubasho kuyatanga? Reka tubanze tubwira abantu ko inkuru iri gucicikana yo gutanga amabuye y'agaciro aherereye mu Rubaya. Rubaya ni ikirombe kinini cyane giherereye muri teritwari ya Masisi. Iyi Masisi ikaba igenzurwa cyane na Alliance Fleuve Congo M23. Yego. Kuba hagenzurwa na Alliance Fleuve Congo M23 mw'abantu mwe ngereka nge ngaruka mbabwire ngo ntabwo bikuraho ko ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niko hitwa. Tujye no kuri map dusanga igihugu ariko kiri. Kugeza igihugu ni kimwe nta kibazo. Niko kiri. Ariko bitakigenzura udafata ibyemezo dashyira abayobozi nabyo ndumva ari ikindi bisobanuye. Mbere yuko ngira byinshi garuka ureka nifashisha iyi nkuru ya Reuters. Iyo ntara makuru byabogeza Reuters. Nubwo ngo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye ikirombe cya koruta cya Rubaya gicukurwamo koruta kigenzurwa n'inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo M23 ku rutonde rugufi rw'imitungo y'ingenzi cyane irimo guha Amerika mu rwego rw'ubufatanye bushingiye ku mabuye y'agaciro nk'uko ibiro ntaramakuru Reuters biri kubitangaza. Bashingiye ku nyandiko ya leta babonye. Bashingiye kuki? Ku nyandiko za leta. Aya si makuru yatangajwe na Trump. Aya si makuru yatangajwe na leta ya Kinshasa. Hashingiwe ku nyandiko za leta ya Kongo. Reuters yaguyeho. Bino birombe birimo amabuye y'agaciro nanone kugira ngo waretse ntabwo rarangiza yankuru. No kuvuga ngo iki kirombe cya Rubaya kiri muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi ni kimwe mu birombe bihunitse tantarumu nyinshi cyane ku isi ikorwamo ibikoresho n'ubundi byo mu ikoranabuhanga rya electronique. Ubwo ni za bateri, amatelefone, ibikoresho byinshi byo mu ikoranabuhanga, za mudasobwa. Birakomeye cyane. Ni mpamvu n'ibikoresho n'ubushinwa bukora bateri z'amabuye, bateri za z'imodoka zihazi cyane. None umva rero leta z'akantu yashyize hanze. Hari umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo w'umudiplomate muri Amerika wemeje ko kongera ikirombe cya Rubaya kuri urwo rutonde rugufi rwatanzwe mu nama ya Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabereye i Washington DC ku itariki 5 y'ukwezi kwa Gashyantare kwezi kwa kabiri mwaka mu guteza intambwe n'ubundi imbere y'amasezerano y'imikoranire ku bijyanye n'ubucukuzi no gucuruza amabuye y'agaciro akenewe cyane muri iki gihe n'ubundi leta zunze ubumwe za Amerika ihanganye n'Ubushinwa n'ubundi yashyizweho umukono mu Kuboza 2025 hari mu kwezi kwa 12. Yego sibyo? Ubwo rero abategetsi babiri bavuganye na Reuters ngo ntibifuze ko amazina yabo ajya hanze imyirondoro yabo ngo itangazwe kubera ubukana ahubwo bw'iyingingo.
nta by'umutekano baravuze batavuga ngo mena ibanga ry'akazi ibintu byo kuba Tshisekedi yarashyize rubaya ku byo agiye guha Amerika kandi atari wigenzura ingingo irakomeye babimenye batwica nuko mbo kugeza ubu mama 23 ni ukuvuga ngo uyu mutwe wa mama 23 ntabwo uragira icyo usubiza ku makuru yagiye hanze nta kinyamakuru na kimwe baragira icyo batangariza BBC amakuru mfite banditse ubutumwa bugufi ngo babibabazeho reka da nta n'umwe uragira icyo asubiza ibitangazamakuru na Reuters yabajije kuri mama 23 bati ndi Tshisekedi katanga ubutaka mu genzura bashaka kubivugaho ibi rero tubwira abantu ko mu by'ukuri biri gutuma iyi Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse ni Alliance Fleuve Congo mama 23 ahubwo binjira mu ntambara ku buryo bukomeye cyane niba Amerika itari wuze yo mu rwego rwo kugira ngo ibakiranure. Noneho tuzirikane ko amasezerano banze ntabwo nce mu ijambo banze soze ukayabo k'amafaranga gakenewe kugira ngo ikirombe cya rubaya cyongere gitangire gikore neza kandi gitanga umusaruro bifuza. Yego Repubulika na Demokarasi ya Kongo binyuze muri baba demokrate bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazi ibyaza mpapuro zikubiyemo iby'ibirombe Amerika igomba guhabwa. Ivuga ko ikirombe cya rubaya gikeneye amafaranga ari hagati ya miliyoni 50 z'amadolari aya narenga miliyari 73 mu manyarwanda menshi cyane na miliyoni 150 z'amadolari arenga miliyari 219 z'amadolari menshi amafaranga basi kugira ngo n'ubundi iki kirombe cyongere gukora mu buryo bunoze kandi cyongere gutanga umusaruro wisumbuyeho ngo yitunganywe neza muri ubu bucuruzi Amerika na Kongo binjiyemo nk'uko iyo nyandiko isubirwamo n'undi na Reuters bivuga isubirwamo na Reuters bivuga leta niyo ishaka gutunganya ibyo birombe none ayo mabuye y'agaciro amafaranga iri gushaka amafaranga leta irayasabwa kandi byanga bikunda iyi leta ya Kongo ntayifite ugomba kuyatanga ninde ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo irombe bitunganywe. None se ninde ugomba kugira uruhare mu itunganywa ry'iki kirombe n'ugikeneye ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayo mafaranga araca he ubwo se muri leta araza guca muri leta ya Kinshasa ntari buze kujya mu barebere wa mugabo ibintu hano ntabwo byoroshye. None Sizerba tugende gake amasezerano ya Kinshasa na Washington DC avuga ko leta nuwa ngo impamvu Tshisekedi yagiye kureba Trump nukugira ngo Tshisekedi azaha Amerika amabuye hanyuma Amerika ihe umutekano Tshisekedi mu yandi magambo ngo yatanze ayo mabuye muri ibyo bice atagenzura Tshisekedi bigenzurwa na AFC Amerika ifashe ku munwa izaza yirukane AFC mama ko nagato muri kiriya kirombe ibone uko igicukura izabanza birukane bizagenda kugira ngo icukure ya mabuye kandi hagenzurwa n'irihuriro. Icyo tubanza kumenyesha abantu nuko Alliance Fleuve Congo mama 23 batasuzugura Amerika ahubwo reka tubanze turebe ni gute Amerika ishobora kuza gucukura ahantu hagenzurwa na Alliance Fleuve Congo mama 23 yoherejwe na Kinshasa Kinshasa bafitanye diro ivuga ngo tuzabaha amabuye y'agaciro muduhe umutekano mudufashe no kugaruza ibice byose igihugu cyatakaje. no shaka tukagendamo neza aha ngaho umva nkubwire Trump yatangaje amagambo akomeye cyane ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru kimwe ndibuka ni France 24 ari igitangazamakuru yaganiraga nacyo ariko si cyo muri Amerika avuga iki yatangaje iki nuko ngo Trump yaravuze ngo so nibyo dukeneye amabuye y'agaciro
ariko ntabwo twajya gucukura amabuye y'agaciro mu kajagari mu bice birimo intambara. Turashaka gucukura amabuye y'agaciro ahantu hari umwuka mwiza, ahantu hari amahoro, ahantu mbese hari umutekano usesuye, nibwo Amerika twajya gucukura amabuye y'agaciro. Mu yandi magambo ndabibutsa ko ibi bintu byadindiye kubera icyo kintu Trump yahoraga abwira Tshisekedi ngo na n'ubu ntibaraza, reka tuvuge ntabwo baraza. Trump abwira Tshisekedi ati twe tuzaza ahantu hari umutekano. Ubwo Amerika byitezwe ko izabanza igakubura izo nzira zayo. Uretse wumve, hari ibyo ngiye mbona mu mboni zanjye abantu ntibaze kunyumva nabi. Mu mboni zawe biri kiriya. Amerika mama 23 yagiye gufata warikare, Amerika iti tse bavayo. Yego. Mama 23 yagiye Uvira, Amerika iti tse bavayo. Ntabwo ntekereza ko Amerika nibwira mama 23 ngo ni muve muri Masisi, twebwe dukore diro yacu na Tshisekedi ngo babyange. Bazategeka ngo nimugende se? Bashobora kuzababwira bati muvaho ngaho, ntabwo turi buze gucukura mu bice muri ahantu mwirwa murasanira ikirombe cyacu, ahubwo tuzanica abantu bacu baze kwicukura amabuye. Ikirombe cyacu kizaba kigomba kugira umutekano mani, gicungiwe ahubwo n'ingabo za Tshisekedi, n'ingabo zo muri FARDC. Kuki za Amerika zikabyicungira kugira ngo zizerwe neza? Oya, ntabwo ari ibyo ngibyo, n'ibindi birombe n'abashinwa bari hariya bacukura za hirya warikare muri Alphamine, abasirikare b'abashinwa bariyo n'aba Tshisekedi. Nese ingabo ziba ziraho zigomba kuba ari iz'igihugu. Ni gute Trump azohereza kompanyi zicukura amabuye y'agaciro mu bice zizaba zicungirwa umutekano n'inyeshyamba, kandi diro yarayisinyanye na perezida w'igihugu? Erega ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta rindi zina hafite, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo tugiye gutangira aya makuru turababwira tuti twerekeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta zina kiriya gice gifite, nubwo kigenzurwa na Alliance Fleuve Congo 23, ariko ni mu bice bifite perezida watowe n'abaturage. Ariko hariya harimo n'abaturage batoye Tshisekedi. Ibyo rega birumvikana, njye ntabwo nabihakanye. None se ni gute? Icyo ntari kumva ni iki ngiki cyo kumbwira ngo iri huriro rizabanza ryirukanwe gute? Bazategeka ngo bategetswe kwa warikare bati mugende ibyo gusa bwose bwo kubwira izi nyeshyamba bati ati muve hano. Ubwo nicyo twakwitega ati bazabati mugende bakavayo. Babyanze bashaka kuraswa se cyangwa ntabwo byakunda. Ntabwo mbona mama 23 yasuzugura Amerika nkuko twagiye tuyibona. Ni nk'umwana n'umubyeyi, umwana avuga ndakumva, Uvira barumvise warikare barumva, Masisi se niye batakumva. None se Uvira nibavuyemo inyeshyamba nani FARDC n'abandi bafatanye bakazamo. Abandi ntibasibwo turi kubona bavamo basubiraho kugira ngo MONUSCO ijyeyo. Nese nibande bo kugira ngo bareke kumva muri diro yibuye ry'agaciro Amerika ikeneye cyane ku isoko. None se bino birombe by'amabuye y'agaciro harimo biri muri 15 by'amabuye ya tatoro makenewe cyane ari ku isi. Aya mabuye na AFC mama 23 irayakeneye, ahubwo ngemera kuyahara. Nje ntabwo nzi. Ubundi hari ibintu tugomba gukurikirana. Ubundi yacukurwaga ubu ngubu yajyaga hehe, yishyuzwa nande? Ni na AFC yagenzura. Kuko niyo hagenzura nibi uko turekana bigurisha. Kinshasa ntigeze kugaragaza igihombo yahuye nacyo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kubera ibirombe bya Rubaya. Yego. Niyo mpamvu ndi kwibaza ngo ko nayo iyakeneye isanzwe nayo yacukura izemera kuyahara. Kuyahara bayahara wa mugabo. Intambara kugira ngo barana, ntabwo intambara ari y'amasasu gusa. Hariho intambara ya diplomasi. Iyo ni diplomasi tugeze, niyo ni intambara iri diplomatique. Kandi Tshisekedi agomba kurwana n'abandi bakayirwana, Amerika nayo ikamera nk'iri kuyirwana. Dutegereje confirmation ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba kuko izemera kuza muri icyo kirombe. Dutegereje kuzamo kwizaza, kuko ikintu gihari wabonye ko Amerika iravuga ngo bagiye kubanza bagenzura ibyo birombe, bareba amabuye niba arimo, niba afite karite, ngo ntago irafata umwanzuro wo kuza, izabanza igenzure neza. Ntabwo agomba ikirombe kigomba kubanza gusanwa. Nyine ni biri muri biri mu gusanwa ridagatangwa. Nibyo navuze. Ibyo byo gusanwa bijyanye no kugenzura. Menya ngo Trump nafata umwanzuro wo kohereza amakompanyi acukura amabuye y'agaciro hariya,
n'ubundi bafite uko kominikasiyo izagenda hagati ye na Tshisekedi no hagati ya Trump ndetse n'izi nyeshyamba, bafite uburyo bazahuza kominikasiyo. ibyo birumvikana, bagomba nta nubwo babikora batakominikanye. Ikindi kandi abantu bagomba kumenya, hari umuhanda Sake Masisi, uyu muhanda warakozwe, yego, nubwo ibikorwa byo kuwukora bitararangira. Umuhanda watangiye gukorwa biriya bice byose bikiriberwa, yego. Uyu muhanda birashoboka ko ubundi se tubwirwa n'iki watanze ibwiriza ryo kuwukora, watanze n'ibishoro byo kuwukora. Noneho tuvuge ko deal yatangiye kera, we na Amerika yashyizemo na yabo, ariko si none se nanone ko ikibuga cy'indege cya Goma gifunze, Amerika izacisha amabuye y'agaciro ko Goma ikibuga cy'indege n'ubundi bishobora kuba biri muri ya gahunda yo kugira ngo iki kibuga cy'indege kizafungurwa, Amerika ijye ibona uko itwara amabuye yabo y'agaciro. None se ntabwo tuzi niba aya mabuye y'agaciro azaza gutunganyirizwa mu Rwanda nk'uko amasezerano yabivuga, kuko n'u Rwanda rwinjiye muri iyi deal. Biragoye. Amerika, Kongo ni nziza ku bucukuzi, u Rwanda ni rwiza ku gutunganya amabuye. Ntabwo tuzi bibaye ari byo yajya atunganyirizwa mu Rwanda, akambukira ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kanombe akagenda, sibyo? Ariko niba bitameze gutyo, yatunganyirizwa no muri Kongo, birumvikana ko Amerika ifite ubushobozi bwose bwo gukora n'inganda zitunganya ayo mabuye y'agaciro hariya mu Rubaye, sibyo? Byasaba ko iki kibuga cy'indege gifungura. Nkahita nongera gukubita akajisho kuri Viviane Van de Per waje hariya muri Kongo, akaba abarizwa muri ONU, MONUSCO buriya barizwa muri ONU. Yego, niko bimeze. Bigashoboka ko nabyo byaba biri mu bintu Amerika muri ONU niyo yamutumye asa hariya muri Kongo, niyo yamutumye rwose. Amerika niya bava mu mwe twashira, Amerika ivuye muri ONU byaba ibindi bintu. Ibyo birumvikana, amafaranga menshi yishyurwa ingabo zijya mu butumwa bw'amahoro, ibihugu byose byohereza, Amerika itanga menshi. None se kuri cyo waruvuze, birashoboka ko ibintu bihura, iki kibuga cy'indege kikazafungurwa kubera agatuza ka Amerika ishaka amabuye y'agaciro hari. Mani ibi bintu abantu babyitonde. None se njye Roba, njyewe ndabitekereza gutya. Urabona kiriya kibuga cy'indege haguye indege ya yura muyobozi ya ONU, helicopter ya ONU, twumva Madame Viviane haguyeho indege bitari bisanzwe, arashize umwaka. Si indege imwe yaguye, hari indi irahagwa. Ndi kwibaza nti gishobora kudafungurwa kino kibuga nk'uko haguyeho indege imwe, hakajya haguruka indege imwe, hakagwa indi imwe ya Amerika ijyanye amabuye y'agaciro gusa. Ibyo ntibyashoboka. Niyo mpamvu nkubwira ngo kandi iki kibuga cy'indege cyo ubugenzuzi n'ubwa Alliance Fleuve Congo 23 birashoboka. Niyo mpamvu nkubwira ngo ubwo kikaba ari nk'ari cy'indege za Amerika gusa, z'ayo mabuye gusa. Ni igitekerezo ndi kwibaza. Nakubwiye ngo il fallait que Trump doit avoir la conversation avec la FC M23. Agomba kugirana ibiganiro na M23 niyo ari bakagira ibyo bumvikana, kuko ntabwo ari amabuye y'agaciro. Niba bazaca Kinshasa ntabwo mbese yagirwa he, hanyuma se teguye Walikare no hari piste d'atterrissage, harimo aerodrome hari hitwa kiriya kibuga cya Goma nicyo cyizewe, nicyo kiri international, cyitwa Kigoma. Aho ngaho Walikare hitwa Kigoma, sibyo? M23 ifata Walikare naho yari yanahafashe, urumva? Naho ibindi byose mumbwira ino diro, ibi bintu ni birebire, intambara y'iyi diplomasi iraza kuruta intambara y'amasasu. Ikindi kibazo muri aya masezerano twabikomojeho ko mu masezerano asinye ko Amerika irazana umutekano, itahana amabuye. None nimara kuvuga ngo twafashe ibice birimo amabuye y'agaciro turi gucukuramo Amerika, yego, ubwo bizaba bisobanuye ngo nibitangiye gucukura igiye kwirukana 100% AFC M23. Bazayibwira muti mwe mwigiye ko Amerika ije 100% kwirukana uyu mutwe ku butaka bwa Kongo 100%. Birashoboka reka ko byakunda bakajya heza, birashoboka cyane bakabigira kandi nase bavuye Walikare bajyaye, hari Goma no muri ndisi bagenzi, nase bavuye Uvira bajyaye, ubwo birukanye uko byagenda n'undi birukanye ku bitaka bwose, bakakora ubucukuzi bwabo, ubwo ubutaka bwose bikaba buri mu maboko ya Tshisekedi 100%. Nta wundi muntu wivanze. Aho byaba ikibazo ni igihe Amerika bavayo agahita hazamo FARDC, kandi n'ubundi birashoboka. Nyine Amerika ivuyemo n'undi hazamo FARDC, umutekano n'ingabo z'igihugu.
turacungirwa umutekano w'ingabo z'igihugu kandi Amerika yaramutse itumye FARDC izamo hariya ntabwo ma 23 bashobora gutinyuka kubarasaho. Amerika ni tupwisa, Amerika ni igihugu kiri very strong, more than being strong. Ni igihugu gikomeye cyane kurenza uko tubitekereza. Ntabwo Amerika iramutse ivuze ma 23 ntabwo rwose pe. Nta bushobozi bafite bwo kwanga icyo Amerika ishaka. Nyine Gabriel numvikana ariko kwaza no kwanzurira aho ngaho. Genda byumva pe ndabyumva cyane. Ariko wenda dareka nemere ko cya gice bagitanze ariko kuva ku butaka bwose ibice bafashe byose bakabiharana byo numva akantu gashobora kugora. Ntabwo ari icyo nkubwiye. None se ko bemeye gutanga umutekano ubwo umutekano bawutanze igice batabirukanye burundu. Oye bahawe amabuye baje gutanga umutekano. Tshisekedi uzashaka iki? Ese Tshisekedi kuki mudatekereza ko aramutse abonye ibingibi byose bizamura ubukungu bwa Kongo yakwituriza? Ahubwo ati noneho basigiye igikankasi, basigiye ahantu batagira n'ikintu bakura zareba ikibabeshaho, zareba icyo bahemba abasirikare babo. Keretse amasezerano yabo atari kuvuga ngo ni igihugu cyose bazangarura umutekano. Utekereza ko Tshisekedi yigaruje Rubaya yabahombye? Niyo yayigaruza yonyine? Oya ntabwo yabahombye. Nuko rero ndashobora ko Amerika imufashije akagumana iyo Rubaya. Amerika ikavuga iti noneho hanabonetse umutekano nta kibazo. Bashaka kwa muri Rubaya gusa ibindi bice bakagomeza bakabigenzura nk'ibisanzwe. Ikirombe kikaguma. Narangiza wa mutekano bawo mu buryo muri furu n'ibice byose bakabimusubiza. Ubwo n'icyo n'ikibazo. Ibindi byo birasaba ibiganiro n'ubundi byabindi byose bibera idoha kugira ngo bazagira ibyo bumvikanaho naho bindi byo kubakura mu bice byose byo ntabwo mbibona. Nicyo ndi kwibaza nyine kugira ngo umutekano yifuza uhabwe. Nicyo nibaza. Nuko nyine bagumana Rubaya Tshisekedi atsindiye Rubaya nabwo yaba yeshe atsinze icyumuto. Cyo kirashoboka. Hanyuma reka ngushimire cyane Zerba. Nayi nagushimire Maraki. Namwe kugenda kwa natwe uyu mwanya kuri channel yitwa Imboni TV. Imana ibomugisha mwese ibintu byacu birakomeza. Jabless. Imboni TV. Imboni ya rubanda.